Ka District Committee ke Khasihu Autonomous Council ki HDC Harisnem Banwan kan sabisya benia lakan Pyllong ni ya ketamasa Monolith Festival. Ya kan ni lapan tip dau Chief Executive Member CM kaki HDC ba Tony Winston lengdo apa jubab ya jingkli bawandra dak MDC kedong po ke kongrona Khadc hakad jingdo ba mentakasngi. UCM ong belada ke council kadon hakadan kebabiang hakal yang ke Pisa Pyllong kan stasiun perkat haris nem banwan lakan Pyllong ni ya kan kita masa ke baju Pyllong haris nem bladem mencem senam ru klem Pyllong bat mentau senam ru la sultu ban nong Pyllong ya kaneka Monolith Festival ka ba ka District Council ka Shat Pyllong na kapor syakapor tinga syukwa pada bantip pa hakipor ki banwan ka dan ni kar kom perkat na kalian jong ka isi ban Pyllong ya kaneka Monolith Festival Stasiun Knor ke jubab ke baidai bat ke jengkeli ke belabu di member badan buram hoi ni sutu na kini kisnam ki bla lek ni kamyo ban Pyllong ya kanika Monolith Festival kat kum ka jing sutu ko jonga last ki Pyllong shwa ka covid padhadin ka taru lek si ki don ki jing ki ba bundukom haka baidai bat ka funds di nakalian ke jongiru ke isi hakini kisnam ki bansawan ngin saya examine ya kani ka matter lada ngidon haka financial position ke popiang nang ni syakmat ini ya syakmat bat kani ka Monolith Festival sekendiat Master Chairman lada kani ka Monolith Festival in charge ong ba rom abi jua apa kecingkeli ke ba kili member ya kata ngamdan kanu kanu ka juba adu menta ndai lada isya nga dan pha da ka notice si ka bai dai pat ka cingkeli ke jongi berkat kumjingtip jonga te lightly edition beladat last kadai hagadeka snem ka belalit Ashka bentip di charge. Ya tak jengkeli. Ashka ben. Dan nak kau jengkeli. Emang subatai kata dan kau jengkeli. Isamut keli tang kau jengkeli. Dengan ashka bentip di ba kitu ki edition lightly kat kum ka jengtip juga officially ki bay Pisa lapok council ne de baki yo jingirap la ka sarkar ne ki source. Stasiun Knor badan berom. Tahu gila yo snow ya da jubab jong i nongkeli ya ba ikeli ga ju ka jingkeli jubab hi di nakalian ka jonga ko mga ong mentan ba hadu menta nakalian ka jongi ka isi ngipat yo man examine ya kini ki Monolith Festival ki baladab hendrai ngamungkwa ban mesli ya ka house di halor kata ka nongrim bangan ong ba kata ka jingbay Pisa ka bay ka district council na ka bay ka state government ngampat la ban ascertain ya ka facts Andai kumbaga syutip kadon hi ka jingbay Pisa na ka district council but kadon hi ka jingbay Pisa na ka state government ru andai mangamkwa ban mesli ya ka house di halor kata ka nongrim ngan ai daga notice hi member Kublai by CEM bade in charge je ngashu gwaban pensyai ba